hano i Nyarugenge hongeye kuba amahano. Murabizi yuko hano kwa Makuza na hano mu Nkundamahoro Nyabugogo hajya habera ibintu bigiye bitandukanye ariko biteye ubwoba. Uyu munsi nanone hano kwa Makuza umusore agize atya ajya hejuru muri etaje yongera gukora amahano nk'uko hari abasore bagiye batandukanye bajya bahakorera amahano bahiyahurira. Uyu musore rero nawe uri mu kigero cy'imyaka 20 ku isaha ya 9 aje kuba yivutsa ubuzima. Ese abari hano batangaje iki, cyane cyane urubyiruko nk'abasore n'inkumi bari bahari, batangaje iki? Muri iki kiganiro turabigarukaho. Ese mu bakuru nka Rutayisire ni iki avuga mu bigenda bikorwa n'abasore n'abakobwa bagenda bagera gutya mu nkundo ngo bitagenze neza bakiyahura? Muri iki kiganiro ugiye kuba wumva ibintu Rutayisire yaje akuba agarukaho, aho uyu Antoine Rutayisire yaje kuba avuga ngo ugasanga ngo umusore ngo yakwanze, ngo warangiza ngo ugapanika, ngo ukiyanga, ngo warangiza ngo ugiye kwiyahura. Uzi ikintu yavuze? Yaravuze ngo niba kwanze agiye ngo shima Imana wakigoryiwe. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero Nshya, twongeye kubashimira abantu mwese mutahwemye kutubera imbaraga, cyangwa se mutahwemye kutwereka yuko mubana natwe mu biganiro, mu nkuru ndetse no mu makuru agiye atandukanye. Mwagize neza, Imana ibahe umugisha. Yego, hari ku isaha ya 9 z'amanywa, itariki yo ni ya 4 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka n'uwa 2025, nibwo twumvishe inkuru y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 kubera yuko yavutse mu mwaka wa 2005. Murumva tugereranije kandi tutagiye kure y'ukuri, murumva yuko afite imyaka 20 yonyine. Twaje kumva amakuru yuko hari umusore hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu nzu y'umuturirwa ndende ahazwi nko kwa Makuza ko haje kuba habera skandale, haje kuba habera amahano. Ngira ngo ni inzu imaze kwandika izina, si yanditse izina gusa ko ari inzu ndende, ni n'inzu ndende muri uyu mujyi wa Kigali. Si yanditse izina ko ari inzu y'icyitegererezo cyane, dore yuko nabwo no kuba yakwandika izina muri ibyo mvuze haruguru, mu kuba ari inzu ndende, mu kuba ari inzu nziza, mu kuba kandi harimo n'ibikorerwamo byiza, kandi nabyo kandi ni ibintu abantu bakayimenyeraho. Ariko kandi aka kanya tugiye kuba tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye bigenda bibera kuri iyi nzu, ariko kandi bitari na byiza, dore yuko ibyiza tukwiriye kubishima tukabyimakaza, ariko kandi n'ibibi nabyo dukwiriye kuvuga ngo no, biragatsindwa, ntibikwiriye. Ibibi rero bidakwiriye cyangwa se bikunze kugenda bigaragara kuri iyi nyubako, nuko hagenda habera amahano, aho
kuva yakubakwa, nyuma yaho gatoya hagiye hagaragara abantu bahiburiza ubuzima, reka ariko mbivuga. N'uyu munsi rero kuri iyi tariki ya 4 ku isaha ya 9:00, umusore ukiri mutoya rwose, umusore mu bigaragara umurebye ugaragara nk'umusore mwiza, umusore w'inzobe, umusore rwose yaje kuba yurira iriya nzu. Ariko kandi mu makuru dukura hariya nuko ngo uyu musore waje kuba hiyahurira ni umusore ngo wahazengurutse inshuro nyinshi, dore yuko buriya hari umukecuru umwe wajya kuvuga ngo hiyahura intwari. Ariko se koko buriya nibyo? Muri komenti muze kutubwira niba koko intwari ziyahura. Nibaza yuko nta butwari, niko mbyumva, nibaza yuko nta butwari buba mu kwiyahura. Umugabo nuhangana, umugabo nudahunga urugamba, umugabo nuhagarara agashikama, agahagarara kigabo akarwana. Hariho n'abandi babyumva ukundi. Uyu musore rero yaje kuba turaba tugaruka no kubivugwa mu byatumye yiyanga, akabona yuko no kubaho bidahagije, atari ngombwa. Yaje kuba azamuka ajya hejuru, arangije akora igikorwa cy'ubugwari, niko nge nabyita, ajugunya amagara. Kandi njya numva bavuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri muntu wese asamaye, kandi ngo amagara arasesekara ntayorwa. Ariko uyu we yafashe amagara ye, mu gihe abandi bayasama we arayanyanyagiza. Abantu batungurwa n'ikintu, no kumva ikintu kikubise hasi. Abenshi birukanka bajya kureba rero ibibaye, basanga umusore arimo aragaragurika aho ngaho, ariko kandi arwana n'umutima, byarangiye. Njye rero nahageze nyuma, uri kumva polisi yahisiza, ihita ifunga umuhanda, ihita ishyiraho na rwa ruzitiro. Mu bantu rero, mu rubyiruko rumwe mu bo twahasanze, twagerageje kubaza impamvu y'ibyo ngibyo. Bamwe baravuga ati uyu musore, abaganga ndetse n'abamugezeho bamufasha bamusanganye urwandiko, aho bivugwa yuko ngo uyu musore ngo ikintu cyatumye yiyahura, yaba ngo yarahemukiwe mu rukundo, agahemukirwa n'umukobwa. Aho rero niho twageze, tubaza abari bari aho, abasore, abakobwa, turababaza, ese koko nk'umusore akwanze akaguhemukira, akaba yagutera inda, akaba yagutera indobo, akaba yakudesova, akaba yakubeshya, mbese akaba yagukorera ikintu utari witeze, nawe wakora ibikorwa nk'ibi ngibi? Basore, abakobwa baravuga ati reka. Abakobwa baravuga ati se umusore ampemukiye yaba ari we umuhungu wenyine mu isi? Bamwe baravuga ati abeza bavuka buri munsi, ampemukiye yagenda ariko nge ngasigara. Abandi bakavuga ati, bavugaga ibintu bitandukanye, harimo n'abazaga bakavuga ati shaho baba hazi, uyu ni umurengwe. Ariko kandi abantu bumva ibintu bitandukanye. Hari n'abavugaga ati hari umuntu uguhemukira neza ukabona nta hantu usigaye.
nyine ugahitamo kuba wakora igikorwa nk'iki ngiki. Antoine Rutayisire we yaravuze ngo niba umusore akwanze mwakundanaga wo mwihorera ubwo ngubwo nyine ngo Imana yanze yuko uzaruha. Antoine aravuga ngo impamvu ngo mwari muri gufiyansanya yarakwijeje ibintu byiza ku munota wa nyuma akaguhinduka. Aravuga ngo wijyaho ngo upanike, ngo wumve ko birangiye, ngo wivumbure, ngo uvuge ngo ibyo kurya ngo sinzongera kurya, ngo uvuge ngo biracitse, ngo akazi uhagarike, ibintu byose, ngo wumve yuko nyine ngo isi kwiguye hejuru. Arangije aravuga ngo shima Imana wakigoryiwe, ngo Imana ikugiriye neza, ngo igukijije kabutindi, ngo none ngo uri murigira ibyo ngibyo ngo uzane ubugoryi. Ariko kandi buriya umuntu niba aje mu buzima bwawe mu kanya nk'ako guhumbya nanone akongera akagenda, igihe cye kirarangiye, wabona ari n'Imana hari ibintu ishatse kukurinda, ishatse kugukiza, ikamugukuraho. Wa mugani wa Antoine Rutayisire, kubera iki wakwigirira nabi? Kubera iki amahirwe Imana iguhaye utabibona nk'amahirwe Imana iguhaye, ahubwo ukabibona nk'igihombo? Shima Imana wakigoryiwe, niko umusaza Antoine Rutayisire yavuze. So murumva rero ni ibintu bibabaje. Urubyiruko mukura amaboko mu mifuka mukore. Hari umuntu uherutse kutubwira ngo urubyiruko ugasanga ngo rwirukanka mu nkundo ngo rubura gukora. Aravuga ngo umuntu iyo yakoze agakora akagira ubushobozi, aravuga ngo ni nk'umuntu ngiyo wakoze ukagira ubushobozi, ngo uba umeze nk'umuntu woroye inka zikaba zikamwa, uba umeze nk'umuntu wateye ibiti ukaba ufite amavoka, n'uba ufite amata ukaba ufite amavoka, injangwe zizizana. So yari ashatse kuvuga ngo mushake ubushobozi, mwigire, ntimuzabura abo mukunda, kandi nuba warigize uzakundwa kandi uzubahwa. Rero murumva yuko birababaje kuba ariko uyu musore nawe azutse akavuga impamvu zo kuba yiyahuye. Hariho abantu bamwumva, ariko kandi mujye muzirikana yuko ubuzima Imana yabahaye, ubuzima Imana yaduhaye, ujye wibuka yuko izanabubabaza, kubera yuko imibiri yacu ni insengero z'Imana. Rero umuntu usenya urusengero rw'Imana, Imana nawe izamusenya. Mwihangane rero.